abebembeze ba district bajumirira ba chairman LC1 abukurugayo bakenegeza obutabanko bw'omumaka nangwa n'obushumankuzi omu district. Mwe bachama LC1 mutumango imwe muresere mishango y'evato nimwe mugirese abo kuba mushinja kwa kwiza kusayininga yakwatira y'ekikumi stampo giteraho n'ozabagaza wachireba ana wakumanya ngo numutangaza no kutangaza no aha obuna nagenda kuretera rosi ginica yo mukazi bakwenda road omukazi sayininga na manya kwizira rya cedras chama rero C1 agiteraho stamp achoye bro mushinja leta forme ndijo ya yuga 40 izine rohot cedras na signature tiye gizerechi konko garukotereho ngerachi atumwarebe muri gukora mwe mukunu mukundra bakazi abahiro bacama rero C1 imwe mutandikira LC2 tugaraka babashanga yabakompitinga nimwe bakusinga taha especially on budgeting na no planning mwana mu planninga mureba himwa kubasa kubana muteke enshonga zanyu bacha melore C1 zibabesera na tu nabajyangu cya menero C1 nimwe muresire nko buzubukace ahabo kwa kuba kubaretera nke mushango y'abacyara omwe mu barwongesereza amaganya okuja kitongore kya Siwigo omu Uganda Boni Kichoncho Kashisha yashaba chairman okwegendesereza ebye barukora abukuba bingi bikanyise obutabanguko ombantu turi buri kimwe turi koti turi abaramuzi turi akamshara uri mushango bona ngutize mwena nyenda omusewuga tuyino kitweta ngo balancing na separation of power nani nyenda ngo twaba tuyino bugabe bwito tuyino bwebembezi bwito tumanya tukoma na family hero koma otabo cheya person ekishengesha ushikwa nchaba koti tutego kubalancinga time yo korra mu mirimo na time yo korra mu mirimo o sente zo kuyahanu yaninga zo gukora us balancing in most cases nyenda mchure ba speaker n'abanda abacyara bariya esente zo mucyara nusanga ziye zo mucyara as an individual kongo sanga sente za Jafari ziriye zanje n'umucyara hato yebuza ahabwache zanje zibe zanje niwe ahabwache zawe na zista kube zanje niwe tetaga tukore at least sente to schooling together yetaje kukora hamwe bamwe ombebezi babushenye bagamba nanshonga na munonga eyamataka iba kugira ngo ba chairman abanabo bageresire yaretaho n'abantu kutandika kwetana ahabo kuba omuntu narya ronzi omu bank sinkina oshanga uko karya yoroni no kukando mukazi taru kucumanya mbwena ahamheru bwizoba bizire kuguze kibanje omushija kiranga te kibanza hani mpaguza mukaza tokaguza hata yechara ba banka omushija wawe akarya roni omusentinari kano kunu bambanza no te kofta ho mukono mukazi hato mukaza shijira to mukono tinkugutaho hato shango mukazi barara bamuti bari hinde town twine challenge no muntu ni mukaho ariyo naguze kibanja cye ayijaza ho mutawuno wa roya ayahoroya nanguro yatakuzaita roya mukorere cyane agenda muguza ki aguze kibanja cyafune sente zaguzita kariki ati heza kuruguza hawa ameza atanu agaraka yeto ndijo nawe besenti hata aisha muri yeto wawe LC1 tokumanya nguro yakagera ki bakaguza bakore saroya agaraka guzo ndijo Ekigombe kya Siwigo nkigira ngo bakutandika kushomesa abantu baburijo kana nabo kuzo mu magomborora nkabumbere kizoba hamwe na Central Division amakoraga gasha kwa Abraham Muganza ahabwa TV West.